Uradiriti ugacoka ugathi ukaenia metano wa create page no retirio document uraiga ni ugutuma document so tuma the document ucio gugutumira document we nawe muguthie imwe ucio gugutumira document cia Thutha tondu ena confidence stakira meta ni kumitumira ni kwanyitana ringi updates cia account ya Thutha itiguthiragira aciatira no ni thutha wa Tata Esi na Esther Bauba kwira mafans a Thutha ndeto mataroi na makorwo makimenya na gutigo Magegete mari na maithori maingi mwiroreri wa Kikuyu Hot News TV ririkana ati Esther Bauba, Tata Esi na Thutha ni makoretwo makira mafans ati ni megukorwo makiandika mwisho wa account ya Thutha kuria mafans monekete gukorwo mehariirie muno kumenya no muthenya wa umuthi riu thiri ndito ni irikitie kumbuka thutha wa Esther Bauba kuga page-ini yake ya Facebook ati tupatane pale TikTok baada ya dakika kidogo. It will catch each other na mkuje munipe gifts. Na ni post ihiuhirie rurenda rwa Facebook muno kuria mafans a Thutha na a Kenya magurire bundles cia mathaa maingi na makorwo makioccupy TikTok kuona nikuo maundu maima live gatagati ga Tata Esi na Esther Bauba. Listen what was going on. we uraikaririe uguo uramwikira mathabu urona mbeca iria nacio abati kugura indo cia nyumba abati gukotha ici irugamitie we no wakuhe rutha ru mwene areigua korwo Thutha ni arateceka kwa Esi kana Thutha ni araigua ndari comfortable kwa Esi nioi murango ni muhinguke niguo Esther mwana ucio gutiri mundu tarona change ya mwana ucio huragira Thutha ni umite wira njuke ngugire Tata Esi ni athire page-ini yake ya Facebook na kuandika ati hey Ud, it's time to malize hii mambo. The blackmail Aki, who does he think he is? Thutha mamake Muraya ka ngumu. Na ni post itumire mafans makorwo makiruta mawoni ngurani uyu ari fani umwe mwirire ati ebu munilete hii maneno yote hapa tukanyange huyu mtu kanya. Expose him, we will behave ourselves and visit him with flowers and chocolates. Na thutha ucio Esther Bauba ndaroneka kuigania na undu wa account ya Thutha kuria gite na mbere na gwakana ta nimbe cia mwaki na kuongerera Facebook-ini yake ati people of Murima ndio mtu anawachungia accounts za socials na pin zote ana deactivate anaitisha pesa airudisha mnamwabudu kumbe hata hamna skills guys. Thutha ndahakagwo mashuru amekataa blackmail shidwe na mafans a Thutha ni mareact henya muno na kuingira comment section-ini na kuga ati if this Corinthian guy can dare to do this now we can only imagine the kind of fate Thutha was going through in that house. Alafu those who follow him, exactly what do you want to gain from him? Because that is a very evil person in disguise. Huyo mtu ni kama niye who delete videos za watu who complain in YouTube. Shidwe sana. Na hapo ni maundu mahana mwiroreri wa Kikuyu Hot News TV. Uyu shide rathiagira hawatira. Thie na mbere na gusubscribe niguo wakorwo uri wa mbere kumenya maria marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ matanamenywo nĩ mbere ya nyamenya makorwo makigagaya. Stay tuned for more updates.